ke batlile ka jeko ne ke batle bananyana ba sekolo sa di-primary tse le Kgosibodiba ba ba tshetleng sekolo ne ke editse gore o ne o ka re ke ba le teng ka bua le bone that's why ke re ke dirile badimo ke ba le teng mosimanyana o mongwe o ya interview le batsadi ba gagwe ka tsebo jaana ngwana wa o tshwanetse gore a interview go utlwe gore a ke material e ka tsena mo sekolong se especially tsa mago ba tsena o na fatshe ba lebelela reporto e siame fano o siame dipaka tsa gagwe di siame yana ba mmotsa papa o batla go tsena fa re ba re hey le rona ra bona tota material wa sekolo sa rona mare re na le problem re na le challenge bona le mošanyana mo for sekolong fane wa tshwenya it's okay how go tlogela o bona go ga e sa go letsa jaanong re kopa gore rona tota re feletse o ka re thusa jang go solwa motho kwa yo o be place ka mošanyana o be place ka nna ka tšhotša ga ba fetsa ba no interview fetela ba ga e tshelo ka ga e re tla romela SMS ga be se ka ba tlo ba ka SMS